Assalomu alaykum. Aka yaxshisiz? No aboyda qanchaga olganini topsangiz aka, shu anafres sizga bekerlab beraman aka. Kunda issiqni ichib qo'yasiz. Ova. Senalari 500 so'mdan boshlab 1100 so'mgacha. 3 ta bor bu yerda. Ova. Qimmat bunlar. Bu yerda 3ovi novi belek. Bizda oshib ketsa 1,5 mingdan. Aslida endi rasprodaja bo'lsa, Ova, to'g'ri aytdingiz aka. Anafres kunda issiqni ichib qo'yasiz aka. qizim bor, Shukrona degan ashunga. Mashallah aka. Umrini bersin aka. Ishingizga egilay aka. No aboyda 1,5 ming so'm, 1700 so'm alindi-da, esepda shunday. 500 so'mdan boshlab 1100 so'mgacha Tandoqul kanalidan kelib ala turgan bo'lsangiz, no kelay jo'nli bekerga beriladi. Aboylar dunyasi desakda bo'ladi-da. Hem ichkariga kirib ko'rsatmasam bo'ladi sizlarga. Murungun bahsini ko'rasiz 1900 so'm bo'lgan, hozirgi bahsi 950 so'm, 500 so'mdan boshlab 1100 so'mgacha. Har qanday tuslarni tanlab olib ketsangiz bo'ladi. Mehmonxonaga, novi balangizga bo'lsin, novi kuxnyaga bo'lsin, novi vannaga bo'lsin, dushga bo'lsin, ayirmasi yo'q. Ushul yerdan aboylar dunyosidan olib ketsangiz bo'ladi. Siz qandayni izlab yurdingiz? Keldi ustalar shunday aboylarni izlab yurgan. Jada qolsa bu yerda ushul birinchi etajida büyüt bardığı 500 so'mdan boshlab 1100 so'mgacha eshikdan kirganingizda boshlanadi o'z senalari. Tandoqul kanalidan ko'rib keldim desangiz, büyüt bardığı beker alsangiz bo'ladi. Büyüt bardığı misol aboy olasiz, anan kilayda beker olib ketsangiz bo'ladi. Yosh ballarga da bor ekan, aboylarda shundayin jarmashtirib bersangiz, uyingizga balalar suyunib qoladi-da. Tush qog'ozlar, asma shamlar, plyonslar, bo'yoqlar dünyasına gelip altında. Bu yerde optimal işletseniz de bo'ladi. Optimalı başka yerde satam deseniz de tömök nomerlerge çalsanız öte sonun bağlı qilib beradi. Özü negizi aksiya basında misal başka yerde satam deseniz siz kişine qimmatroq satışınız da mümkün. Qırgızstanda bolup görmеген bunday senalar aboyda algandan keyin bazarga bar жүрбөйсүз да, aboyga эмне керек инструментler бүт бардыгы бар экен. 3 этаж полностью aboy. Ошон үчүн сразу эле ушул видеого лайк бассаңыздар, биз эми экинчи кабатка чыгып көрөбүз. Астамына кылтурашын карасаңыз өтө сонун экен да. Бул мейманканага айтса керек э, же болсо Испанияга калган болот билеңиз. Бул жаш жоңдорго ошондой однотомный мына карасаңыз ар кандай түстөрү бар экен, ар кандай размерде. Жаңы курулуш кылган акелерге өтө сонун мүмкүнчүлүк, өтө түстөрү көп. 3000 түрдөн ашыкча экен. Эми сиздин домуңуз бар, жакында дом алдыңыз, ремонт кылыш керек. Биринчи эмне керек? Вайдамсонке керек да сөзсүз. Кааласаңыз дана алып кетсеңиз болот, кааласаңыз оптом өтө сонун баада кылып берет. Бизде потолокка, полга ушундай пленстар бар, өтө деле арзан. Булар сапаты Кудай кааласа мощный да. Бул жакта Курманжанатка көчөсү 421, мынау элегант магазин билсеңиз керек. Ошонун маңдайында Фантазия магазинде 50%, 50-60% акциялар. Ошон үчүн лайктан басып досуңарга жөнөтүп койгула. Тандоо ар дайым сизде, тандоодон адашмаңыз, буюрса биз кызматтабыз.